orkanii mana tokko dhuftee dhokkuun fi dhaabbattu intala takka agarte mana keessatti intala bareedduu tan agarraa maal jetteen yaa gabrittii rabbiin fuula kee bareedaa kana ibidda jahannam irratti haaraamsi haa godhu sadaqaa naa buusii jetteeni je intalti gaa sodaa rabbiitiif jennaan if dhabdee haateeniin kannaaf ogguun fi jettu warri ollaadhaa hundinuu seera godhi adaba godhi osoon ifi jeniini kannete rabbi jechaan kannadha jette duuba mootichi san fuudheeti intala tana harka siidhaa kamirgaa shanachatti irraa mure guyyaa lammee isaadhaa intalti nama sadaqaa buusuuf dhabdeeti yaa gabrittii rabbiinuu siniif hatuunan ifatinii jetteeni je nama biraa kanaa buusuu dhabe fuutee bitaachaan kanniteef mootichi fuudhee bitaacha sanii shanichatti irraa mure guyyaa sadee isaadhaa deebiteet immas yaa gabrittii rabbii deebii egaa rahmanni rabbii sirraa addan turinii jetteeni je fuuteeti harkasiidhaa dooluudhaan wali qabdee kanniteef yeroo kana duuba mootichi qabee harkasiidhaa ciqil hedhatti irraa ciree je duuba gaazabana dheeraa waliin ni turanii mootichi sun ka'ee fuudha fadhee haadha isaatiin yaa haadha tiyyaniin fuudhaa kanuma warra biraa qabuu isiidhaan je ammaadhaan ka'inaa barbaadii jeeni je odoo barbaaddu agartee maal jettee yaa gurbaa kiyya intala takkaan erkee intalti rakkoodha qabdi irrina sanillee harra geesse sumaa jetteen maal yennaan intala gaafattoo kana harka murteessan namni isiirra bareedu hin jirtuu yennaan naaf taati je'ee fuudhee jechu beekaagaa shari'aa warra dur keessatti namni amantii takka hin qabnes wal fuudhuu waan qabuuf jecha jechu duuba gwaaniif heerumte boodetti ilma tokko gurbaa sanirraa harkattee mooticha kanarraa harkattee haadha siidhaatiitu ilmoo tana guddisaaf isin qabachuu waan hin dandeenyeef ka'ee daanyachi qullolli itti ka'ee biyya moggaadhaa takka dhaqee wasanarra isaa jiru waraqaa barreessee yaa haadha tiyya intalti sun mucaa siidhaa qabachuu hin dandeessu akka gaarii jabeessigaa je'ee waraqaa barreessee ergaadhatti as kan yeroo kana duuba ergaan osoo deemuu mana intala duraatiin maqe intalti duraa dhufteeti dhaamsa waan si kanne qabdaa'ii jetteen dhaamsa eeni qaba yennaan waraqaa fuudheetti kanne waraqaa san fuuteeti jijjiirtee keettee katabde akka gurbaadhaa if gootee yaa haadha tiyya intalti san nama biraa galfatti jeni yeroo waraqaan tun si dhufterraa intala san mucaa siidhaa fuudhii mormarra kaayii fi haadiyamtuu gadhiisii jetteen jechuu duuba waraqaan ogguun ifitti dheeyte haati tanuma seete intala fuuteetumu mucaa siidhaarra keessee deemaa jetteen odooni fi yaan mucaa na qabadhu jetteeni odoo mucaan qabatee deemu jiranii dheebootte duuba bishaan garba tokkorra dhuftee bishaan kananiin dhugo jettee yaa mucaa kiyya na jabeeffadhu jetteeni harka irraa buuftee lafa kaayisuu waan hin qabneef jecha akkuma mataan akkana gejjettetti mucaan achi keessa kutee jechuu bishaan keessa achirra dhaabbattee boochigaa rabbiin amma dirmatee fi dhaggeeffadha gaarraa guutuudhaa deema isaaf jecha namaa yaaduudhaa jecha harka siidhaa dhabdee miti amma duuba maleekaan bifa namaatiin itti jijjiiramee dhufee maal jeen yaa gabrittii rabbii maal dhabdee asirraa boochaa jeenni hoguu kana bara akkanattiin rabbumaaf jee odooni fi sadaqaa kan nu duraanis harka kiyya dhabeennan rabbiin harka kan keessii deebisu feeta jeeni je ennaan yaa rabbi deebisiif jeeni harkisiidha akkasumatti as beef je maasha Allah duuba ilma kan kee osii baasuu dhafeeta rabbiin jennaan ennaan mucaan bishaanuma keessaa ka'eeti umma nin dhiqadhee bar jeetu bachi keessaa ol ka'e fuutee yaa samarata fu'aadi yaa qixaata kabidi yaa midhaan onneetiyyaa yaa muraa itti ruutiyyaa haya naa dhuftee meettee dhungattee kutte rabbiin addunyaa irratti yoonii fi kan obboleessa kan keetii dhabdu taate akkasii addunyaa irratti illee si kafalaatummaan ikhlaasaan nama dalagee rabbi bira kaayyatu si haa godhu ibnul qayyimul jooziyyaa jeen ikkini je wanni namni hundinuu irra walii gale caalimaa fi jaahilli wanni irra walii galan akkuma sammuu namaattii fi ayilii namaa itti wanni irra walii galame kheyriin guddoon obboleessa fi gammachiisuu akka taate hamtuun guddoon obboleessa fi rifachiisuu akka taate namuu irra walii galoodhaa je ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam ikkini jemmaas kullu macruufin tabduluhu linnaasi fahuwa sadaqa wannummaan toltuu je'amtu tan namaa gootu hundinuu sadaqaadhaa je ammaa sadiisa kan keessatti toltuudhan nama ajajuun hamtuurraa nama dhorkuun waan akka qoreedhaa karaarraa fuutee lafeedhaa fi dhagaa karaarraa fuutee nama ijaan qabnee fi nama gurran qabneef toluun iyyansa yoonii fi dhageesse bakkarraa iyyanitti dirmachuun akkasuma ammaas harka keetii fi humna keetiin nama cinaa dhaabbachuun hundinuu waan namaan fayyadanii sadaqaadhaa je obboleeyyan kiyya yaa ummata islaamaa mee dhaggeeffadhaa waa'ee wajji jireenyaa akka amantii keenyaa keessatti waan isiin qabdu sadarkaasiidha bar nabiin alayhi salaatu wassalaami wanni namni islaamaa walirraa qabu je'eeti haqa islaamni islaamarraa qabu je'ee salaamtaa waliin jechuu wal jalaa deebisu
dhukkubsataa gaafachuu yoo ni fitu janaazaa isaa jala deemu ammaas akkasuma yoo ni fi siyaame waamicha isaa awwaatu yoo attis jee alhamdulillah jee yarhamukallah isaan jechuu akkasuma ammaas yoo ni fi wanni takka malli isa dhibe nasihaa gaarii isaa gochuu akkasuma ammaas namni haajaa obboleessa isaa baase rabbiin haajaa isaa baasa je hadiisa kan keessan namni nama zallamamee wajjiniin aboo akkamin miidhamta je'ee wajjiniin ka'ee yeroo isaatti gubee obboleessa isaatii wajjin deeme rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa dildilas ibidda jahannamirra dabarsa jahanagayaar warra akkasit dabru rabbi nu haa godhu akkasuma ammaas obboleeyyan kiyya wal jazaa'u min jinsil amal jan laal waanumaati daleeydeen rabbiin galata sii galcha jazaan hujiin wahumaati daleeydeen yooni fi obboleessa kan kee haajaa baafte rabbiin haajaa danteessi baasaa ja alaa kulli haal obboleeyyan kiyya waa hundattuu obboleeyyan kiyya laakiin zabana keenya kana keessatti dubbiin ni jijjiiramte أخلاء الرخاء هم كثير ولكن في البلاء هم قليل فلا يغرك خلة من تؤاخي فما لك عندنا عبد خليل أكن جانين أبليسي يروسي بلته هدودا يروسي ركتهم أبليسي كان كتكات الرهدون نما يروسي بلته سي وجه غفلة يرو مصيبان تكسب بفتسر رادي سجا ولا خير في ود امرئ متلون حلو اللسان وقلبه يلتهب خيرين تكنجرتو تلتو دار كاجيرن سين نما قلبي أفانين سجالت دجو خقلبين سا خيزت جبان سسيق أبتو يلقاك يحلف أنه لك مخلص يوني في سبيل دبي يا بوني بدغاني سجالت داجا وإذا توارى عنك فهو العقرب يرو سبيل دي مكك أجيبون فونك نمانيا تتي فونك كينيا تجا زبنا كان خيزت الرغدان نما خنته أبليين كي هايف ججيرو مي وهي والغافن أبليين كي namni jannata seenuun feene numa jira namni ibiddarraa tiifamuun feene numa jira mee gaafii lamaan kanaaf sahaabtichi tokko nabii rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafateeti hadiisa imaamul albaanii sahih targhiib keessa sahih jeen keessatti abi dharri janiini yaa ergamaa rabbii maadhaa yunjil abda min annaar maaltu gabricha ibiddarraa najaa baasamee naa himii jeen yeroo kana ergamaa rabbii iimaana qabaachuudhaa jeeni je yaa ergamaa rabbii duuba iimaanni hujiidha qaba mee hujiin iimaana jala deemtu hoo maalii jeeni je mee dhaggeeffadhu hujii iimaanaa gaa qaala yarda